da ovu knjigu treba čitati iz njene imanentne perspektive, iz konteksta društvenog u kom je nastajala, ili čak i pozivanjem na univerzalni zakon kongruencije, dakle na ono što treba usaglasiti u štivu sa onim u kom je vremenom i uslovima u kojima je to štivo nastalo. Međutim, nikakvo, pa ni takvo čitanje, ne može osporiti činjenicu koja je potpuno nepobitna i koja se ovdje posebno eksplicite vidi u ovom dijelu Šemse Agovića, u njegovoj analizi, da se Gorski vijenac od 1847. godine do danas tumači uvijek iz hronološki aktuelnog, promjenljivog ugla, iz perspektive okolnosti, ne u kojima je nastao, nego iz konkretnih okolnosti. Dakle, uvijek pozivajući se na vjersku mržnju i kulturološke uvrede kojima inače obiluje ovo djelo. Šemso Agović je također podsjetio na činjenicu da je ovaj spjev bio inspiracija cijelog niza genocida, upravo zbog toga što je transtemporalno njegovo djelovanje. On nije tumačen, bilo je protiv Turaka, Turci su otišli. Ne, ostali su, ovo su ti. Ostali su posle 100 godina. Ostali su do 92. 95. niz genocida koji je izvršen, uključujući genocidu, više genocida, ali eto, genocid u Srebrenici presuđenog najvišeg međunarodnog suda, inspirisan je direktno Njegoševim Gorskim vijencem. Poziv koji se u ovoj grozomornoj, ogavnoj formulaciji efektno prikazuje, jeste naglašen jednom anegdotom koju Šemso Agović navodi o profesoru koji učenicima postavlja pitanje u vezi knjige Gorski vijenac. Koji je najbolji stih u Gorskom vijencu? Đaci sa strahopoštovanjem gledaju u svog profesora nadređenog i čekaju da im on to kaže. A on slavodobitno odgovori: istrijebimo gubu istorine. I to đaci odmah znaju šta je. Koga to treba istrijebiti? Istorine, a torina je ovo naše društvo, ovaj naš tor nacionalne zaslijepljenosti, mržnje i islamofobičnosti, i istrijebimo sve one koji među nama pripadaju u taj dio, kome je dosuđeno da bude istrijebljen i kome veliki pjesnik presuđuje da bude istrijebljen. Šemso Agović je pisac sa plemenitom idejom. Njegova misija je visoko humanistička. Ovom knjigom Šemso Agović je obavio veliki i neprocjenjivo vrijedan, da kažem, posao. Šta je uradio? Razbudio je društvenu savjest, uznemirio je učmale, ustajale pobornike nedodirljivosti Njegoša, prodrmao je svijest ljudi da šta taj govori, otvorio im je uši, saslušajmo malo. I ukazao je, dakle, da međunacionalni odnosi na ovim prostorima svoj izvor lociraju i svoju glavnu inspiraciju upravo u toj genocidnosti, upravo u konkretnom spjevu Njegoševom Gorskom vijencu, koji direktno targetira one nad kojima genocid treba biti izvršen. On poziva upravo na iseljenje iz Poturica, odnosno muslimana, Bošnjaka, jer su oni u to vrijeme bili oni koji su i danas, Bošnjaci, muslimani. I istrebljenje Turaka, Poturaka, muslimana, Bošnjaka sa ovih prostora koje je u Njegoševom spjevu uglavnom fokusirano na Crnu Goru, sada je primijenjeno, prošireno tokom stoljeća na sve muslimane, Bošnjake, gdje god živi. Posebno Sandžak, posebno Bosna i Hercegovina, uključujući i sve druge dijelove gdje god ih ima, da se proširi bar mržnja protiv njih. I to knjiga Gorski vijenac i čini. Dakle, Šemso Agović pokazuje da ovom knjigom, kad je shvaćena kako treba, možemo upravo naznačiti put izlaska iz ove
iz mraka religijske mržnje, da to tako nazovem, iz agresivnog etnonacionalizma koji je potpuno, da kažem, ponovo impregniran cijeli gorski vijenac. Definitivno ukloniti ovu knjigu iz školske lektire. To je najbolji način i tu će se ne potpuno presjeći, ali znatno suziti dotok tih genocidnih ideja koje se crpe tačno iz ove knjige. Uz sve ostalo, ova knjiga Šemse Agovića sadrži jednu izuzetno značajnu univerzalnu humanističku poruku koja se može u tom kontekstu ovdje i primijeniti. Ako ćemo već trijebiti Bubu istoriju, onda je jasno da moramo trijebiti onu najopasniju, Bubu agresivnog, genocidnog nacionalizma i vjerske mržnje posijanu na stranicama, na svakoj stranici gotovo ovog Njegoševog spjeva. Šemso Agović je to uradio sjajno, ja mu u svoje ime i u ime svih progresivnih, tolerantnih ljudi koji razumijevaju i poštuju i sebe i druge, iskreno čestitam i smatram da je uradio jednu epohalnu stvar, da je suočio nas, koliko god nam bilo teško, sa jednim velikim, vjekovnim, doslovno nedodirljivim izvorom mržnje koju smo stalno iznova i iznova generirali, upravo pobožno, gotovo pobožno se moleći mnogi od tih ljudi, upravo pred tom knjigom. Izbaciti je definitivno iz lektire, ostaviti je da se diskutuje na profesionalnom nivou kao književno djelo. To znači zaista uraditi ono najvažnije, istrijebiti Bubu istorine, to je ta mržnja koja je posijana na stranicama ove knjige. Čestitam ti, dragi Šemso, i želim ti mnogo ovakvih knjiga, vas sve srdačno selam i pozdravljam. Hvala akademiku na ovom izlaganju i hvala mu naravno što je napisao veoma opširnu i veoma stručnu recenziju za ovu Šemsovu knjigu.